Umugoroba mwiza abakunzi b'ijwi ry'ubumenyi TV, uyu ni umwanya w'amakuru agezweho aka kanya cyangwa breaking news. Ni inkuru y'akababaro itugezaho aka kanya ndetse ni inkuru y'akababaro ku gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, ivuga ko umwe mu banyabigwi wa aka kanya. Ni inkuru y'akababaro ku musore wacu uzwi nka Derek wamenyekanye cyane nka DJ Dizzo. DJ Dizzo wari umaze igihe ahanganye n'uburwayi bwa kanseri yitabye Imana nyuma y'imyaka igera kuri 2 abwiwe n'abaganga ko atari kurenza muri Nyakanga 2022 adapfuye. Mutambuka Derek uzwi nka DJ Dizzo yakunze kugarukaho cyane nyuma y'uko uyu musore ahuye n'uburwayi bwa kanseri bwatumye aremba ndetse amenyeshwa n'abaganga ko asigaje igihe gito cyo kubaho ubwo yari mu Bwongereza. Iki rero muri 2022 ubwo yari mu Bwongereza yaje gusa kuba yabasaba yuko amwohereza mu gihugu cy'u Rwanda akaba ariho yaruhukira ndetse akaruhuka ari kumwe na famiye. Ni ibintu byaje kuba byamugiraho n'ingaruka nziza, dore ko byatumye kuba yageza muri 2024 akiri mu mwuka w'abazima, dore ko yari kumwe n'abantu yishimiye kuba ari kumwe nabo. DJ Dizzo yasabye ko niba asigaje igihe gito yafashwa kugera i Kigali akaba ariho arwarira ndetse akaba ari naho yakwitabira Imana akagwa ku butaka yavukiyeho. Nyuma yaho agereye mu gihugu cy'u Rwanda byaje kuba byamufasha, dore ko igihe yari yahawe n'abaganga cyarenze, dore ko aje kuba yitaba Imana mu kanya gashize. Umva ko hari harenzeho imyaka 2 mu gihe cy'abaganga. Mushimiye wowe wadukurikiye uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agezweho ndetse ukomeze kudufasha mu gutera imbere. Ndagushimiye, gira amahoro n'imigisha. Nje muri kumwe nawe ni Ish Robert.